Yudi lagi makan tekwan nih ya. Rame banget. Tuh dari ujung ke ujung itu situ tuh. Nih. Oh, ngirup cuko galau nih hari ini ya. Nah, ini Pak Yudi. Keringetan nih Pak Yudi makan tekwan. Mantap. Nah, ini Pak Yudi lagi makan pempek. Tuh. Mantap. Pempek kulit. Ngirup cuko pempek kulit. Mantap. Pempek kulit